bathi kuneluju nilibona sebalivile luju manje ukhona wakaluva leluju bekunene hayi kunebantu abangathendi ibholeni niyabo seniyadiveta manje cha siyabonga kakhulu bekunene sicane sibonge ku Football Association yala ekhaya ubonge abaphethe imidlalo usinamhlanje kusila njengoba nje sesitovuna esikutshalile siyababongela bonke labaphumelele abatawuthola ticu tabo bathole kwabo labakhuphuka nabo nathi ngicela sibashade tandla nalabaye nabo labangakaphumelele akulahlambele ngakufela nasiya lama games lapha sesibuka lawe ekugcina hey bekamahle kakhulu bekunene because besingathi ngibani lothathayo kodwa ke hayi basi labanye sebacacisa iba mnanzi igame lenjalo siyabonga kakhulu bekunene sibonga nenhlonipho beyibonakala egroundini idiscipline ngiyo siyitsandzako bekunene sponsor sethu singimandla mahewu siyajabula nazo nasibuka but nathathi siyala emagroundini sekuyaliwa kuyathukwana hayi khona sibona sesibuya sifuna kuhlehla manje am I sponsoring the right region or funa ngithuthe sponsor sami noma ngiyele ku sponsorisha because njengoba nje make khumalo la marketing manager uShido wathi cha nina ngiye ama stakeholders ethu ngine ama brand ambassadors ethu ngaphandle kwenu bekunene kude singafika khona lamahewu ke la khohle kusho kulawo ayi one madoda lawa asifayeleni bantu abethu etikaftinini bekunene wenda nje lunchbox yemntwana bese uyathatha uthi beke la eceleni utobona ukuthi umntwana ntabo uyathini thine ngemaswati sikhuluma ukuthi sathi sina sisekhaya siyodlala ipalish sibone bobabe bafule bese emahe wami sekwendele kwabalula ngamandla maye usonilethele nani neluju lukhona naku labaye bathi hayi ngithanze emabele nanga itaste ke bantu abakethi niyayiva nani ashaka khona kude futhi ongagqitha le taste le senje siyacela supporteni nakucala bensinanifike etitolo ukhanze sitoko kude abanje boba besho yabafika ukhanze lapha hey store manager siphi storeroom sakho sebadose emakasi bapakisha hey angathi merchandise uyelantshini akabuyi sengisho ukuthi ke bantu abakethu kwenu lo nangabe lamaseza aqhubeka aba makhulu ngala kwendekani nesponsor nazo siyabuka hey la hathi sekusebenzekile asesimanje sesibazi futhi kuduka sesinento esehlelayo ngisehlele inhlangano eshiselwe babeshe angisho sekushiselene bengifile uyangihlupha ufuna sibambe the whole of Swaziland kodwa ke ngani ngeeffort yeni bekunene if nini ndawukhona lokuphusha le product because siyakhela nini niphushe kahle then siyakhona ke lapho ukuthi hayi ngathi inombolo yagijima hayi man yini ngoho because change begins kuphi ekhaya sine sicale kusebenza sasebenza nabana ho so ufuna tale lomunye umntwana nayo lomunye umntwana atale lomunye nayo lomunye atale lomunye sengilapho sesihlala khona ngese siyabotha hayi suka la sibhekaphi siyelibonjeni noma siyeshiselweni ngasuki la ukuthi hayi kuthi la siyakhona sekhaya no bekunene angingabe muthe ngicotha lokufika late emgwaqweni la sithola inkinganyana but ke inhlanhla usesigcine sesifika ngiyabona ukuthi lonke ama club asamele kuthwala okungekwabo kuloko sicela shaya idandla amandla amahle